Et voilà, ce duurmid, ce gaspé, ce gauche est très haut. La dulette, on a puntamment, Alessandra et Alélette, à autoremid. Et on s'occupe. Non, mais je vais facturer, hein. Facturer, non, mais de cascar, un petit prix de famille, mais non, autoremid. 2 heures de consulte, mais oui, on s'occupe un con, ou aspect son douteur, adjuvantim studi, la Sorbonne par qui fa, hein, parce que son un parent, più parent et più tientre. Ah non, Alessandra, a da cascar un più che l'altro. Là, Cos'è pure tonta? Va sta mera. Alessandra, ma aspetta, cosa ti piglia? Cosa mi pisa pinzuttaccia? Adesso che una di mica pagate l'entrata. Che li può fare, no? On aggressive mica lei anticusa, Alessandra. Non posso più di tutti questi pinzuttacci. No. Non più numerose che a Non, mais aspetta, Alessandra, dis là, c'est un retard. Popolo corso, popolo morto. Non, allez, aspetta, ça suffit, Alessandra, allez, J'en un peux peu de plus, rapide. connasse. C'est pas un connasse. Alors, Alessandra, ti calme. Aspetta, mi qui devo andare a cercare l'elette, cosa di no? C'est persa. L'elette. Cosa? Mais qu'est-ce elle est bourrée. Ta gueule. Non, mais tu as bu, là, ça va pas être une loser, là, aspetta. Vai, caga. Non, ça y est, voilà toute la thérapie qui tombe à l'eau. Non, mais aspetta, Andiamo. Adiava, mais voilà, hein, voilà, encore une petite thérapie.